Otobüsü. Özümçüyle ben çaydan geldim. Oh. İyi bakar kızlar, kandaysınlar. Жақсы болсыңдар. Oh. Bunda buzu kasıcı öyle. Kolçağı vergilerce böyle. Şu kolçağı kovulacı mı? Жақсы тұрбай жақсы келеді, жаратқан бесін келеді, жан-жаным өзің тарылар, жарадар болғым жүрегім. Аттың-ай, арнасыз жаштың-ай, ömrümün. Dostlar, бүгүнкү майрамдык кечеге кош келипсиздер. Негизинен ушул биздин балдарыбызга ушундай майрамдык кечени уюштуруп жаткан Adem Paşatı din uyumunun ağaylarına, geceklerine terek rahatsızlık bildirem. Albatta bu uşul keçemeyle çekilmesinden bundan başka dağı köp kayrımlılık iş şaralarga çalpı, camaatı menen bizde koldu jana bizdin üyülörgө özlerinin çoğun sağlığının boş gele jatan ağay islerinin işiniңizlerге ийгилик terek rahatsızlık bildireriz. Uşu menen birge urmаттуу ата-энелер, силерге дагы айтып кетчү нерсе, ушул биздин инилерибизди, карындаштарыбызды жакшы караңыздар. Буюрса булар келечекте мыкты жигит, мыкты кыздар болуп өсүп чоңоюшуна биз кайрымдуу демөөрчү берешен ага-эжелерибиздин колдоосу менен шарт түзүп бергени жана кандай иштер болсо ушу балдарыбыздын аркасына туруп бергенге дайым аракет кылабыз. Если расскажут наш поезд ушел, я не верился, что такое стол. И выпить за любовью будет хорошо, все будет хорошо. Музыка. 1, 2, 3. Bizim tot kesirüde barbolu şu işaraslarından şirindik, bizim şirin ballarımıza nereden geldi. Hazır bu degende kol çaptırız. Alımlıca bizde bana
Baldarga veriyorum. Baldarga.